Paul Bimi ten habe kun suni pa. Kay kamin Dosan Pawa here, son of Nu Chingyan Kim and Pa Kam Sakto. Graduation tandam na hong pia pasyan tunga long dam thu kakauhi. Beginner kipan senior Chiang Dong Hon hong pat ta kasyate tunga zong lung dam mama hi. Kasyate le pasyan hangin graduate thai kahi manin kalung dam mama hi. Om dan kilom daw. Om khak le. Kasyate kya nga ngay dam ko na kangin hi. Dun jeng ahong ni tading hi kasang school punte zong Miss Mama din nga mo. Kasyate zong hoda damji taka Miss Swazwa di kahi. Tempat-tempat tu ateng.